no house ai isa yumam lerga di maduda ina phangada ba ai relax ai ter peace of mind to leitre isa gi lam kam ganda phangdu khamang amdre lam property sema no property no land no dignity ai si respect ama yauna ijat ama yauna hingbagi mahau dum phangba amdre no privacy privacy sema ai gi aron ba hai ba ai gi isa gi aron ba yung gi imung gi aron ba hai sema kem to leitre no privacy privacy leitre life to no life have gosmani no respect society the respect so musu leitaba no job no livelihood thabak suningai leitaba sen thokpe ab leitaba adigi no love by the government su minung si chawno pubi da bhai batare adro taseng na government ge wenati hairi ba idp mayam se makoi de indifferently yamna puning chang na hona bidaba ga loina na makoi che baggage amoina polum oina idp sing je polum oira bra habagi wa hum nirlai se di ngasai pyramid pakom sing du taru ga di lenga na polum oina no ke do bugi tori na korbi private school thari no ga na sum bugi wahang hang tar ga di idp sing je polum oira bra se lenga ki adu tar ga di tokpiro habagi wahang wafam do lani sindopiro akhoi atopa mana paizer sanu paizer ge miyam no ina paizer ge ga na wafam lai sa dai dune legang na failure oi tar di miyam na khoi wen tok jar ge no ngam if you can't rule then will think about something else habagi wafam miyam de lang nei si madu laktan legang na yam thun intervene to mathau